lelo ivile kahle kahle inzaba isekuveni uma utayiva lento ibese iyahlala bese letinto tiyatenda bese kuvela lokholwa labo yebo kuyini kahle kahle lokholwa kukholwa kuva ngemvo le ungathi ukuthi utayithatha uyihlanganise nani but ithi uma ifike etivindlebeni yakho bese wena uyayiva bese uyayilandzelela uthi uma uyilandzelela ivela intshintshe lesimo so ubone letinto seyitiyatandakalela uyakubona kungako uthi ithi le ndvodza lena ngekufa kwenkosi uZiya nami ngambona lokumbona kwakhe weva livi lelafika la ntshintsha impilo yakhe wasuyakhola uyabona bese uyakhola uyabona inzaba isekukholweni bantu banamuhla bafunda ukukholwa kahle kahle abafunda ukuva uyayibona uma sewusoyivile lento igcine seyitenda uyiva ingekhathi umvelo umntwana sewuyakhahlela sizathu sewuvele ngoba lokuzwa kuvela nangalokuthi vele ngokushunyayela kaNkulunkulu bese kuyavela bese kujika futhi kwenza lokuthi lo muntu lo shunyayelayo ngalezwi laNkulunkulu bese ayakhola yebo yazi ngithanda nalempumputhe yakithi lapha eBhayibhelini ngithanda le mpumputhe ngoba yona yezwa yebo ayithayibona ivale ndvodza idlula yabese iyamemeta uyamemeta Bartimeyu uyabuta futhi ebucane uzikani kwendakalani la ngoba uva letitebo bathi hayi nguJesu londlulako uthi ayikhona Jesu mvotsane kaDavid engihawukela kahle kahle bekadzinga ukuhawukela sizathu beseke vile uthi kunelivotsa letawudzabula uyabona uma ka evile wathi hayi ngiyiseni lapha bathi hayi uthi ngifuna kuya lapha ngiyohlala lapha bathi lapha ngeke uthola imali uthi kunento lebeseka ivile mase uyivile lento ayisakunika ikuthula ngoba saziwa singabantu abangaboni ukuthi sihlale siphaphatha yebo ke baye bakuthulise man bathi hayi ke uthule wena muntu thula wena bathi akazange athule Bartimeyu waqhubeka wamemela waba nokukholo lo Jesu mvotsane kaDavid engihawukela sizathu bekade kuthi ekuveni kwakhe kunesimo lesitawuntshini uthi ngenxa ukuthi sowukholiwe nemisebenzi ayizwile ngalendlebe yakhe angabona njani uthi hayi ngoba lo oladuze kwakhe uyamtshela ukuthi nasi isiquku siqhamuka sihamba na Jesu Kristu waseNazaretha uthi uthini wena uthi thula uthula wena elikunelikuthule wamemeta kakhulu wathi ke Jesu ndotsane kaDavid engihawukela kahle kahle uvile lo muntu wathi ngakhawukela kuko konke kusho ukuthi into leyibalekile lapha nethi kuva once weva into sethi ilungela ungakhalile okuningi nethi wena khalela kuva wayiva lento wayivisisa kuyatendakala okhapathaya kahle uyayibona lento le Almighty God uma once wayiva lento wayivisisa kahle akusadzinga uhamba uyifune seyigcine siyatendakalela nawe bese uyamangala kuthi kanjani so uva lento seyenti igobota ngekhathi uyakubona so uyatibuta abantu bathi kanti Prince udleni kanti uvele endvo uyakubona ngoba ngempela lento ingumlilo ene inemandla ayinemandla man angathi nje mina ukuthi ngibalo bathi bambelela for ini uyakubona ngoba lento iyaphila kunenivotsa lesihamba nayo once wayiva uyakhumbula Prince lapha kuSamuel uma Samuel ahamba nababa wakhe bamama wakhe sekamise ethempelini ngoba angisho ukuthi uma kambuta lo mana akhuphuka bambuta ukuthi lo mntwana wakuthembisa ukuthi utawunikela ngaye wathi sekakhulile wamsukana 3 years wamthatha umisa ethempelini lithi uma kahleli lapha ethempelini uva hey kunemandla kuva man good Prince uyaliva leliphila uthi makaliva uyasuka uyahamba uya kumpriest Eli uthi impriest Eli hayi buyela uyolala uyabuyela futhi uyalala uyaliva hey kunemandla lokuyaphila ake uvelele uyibone ukuthi angeke kusebenzele uthi umatheka yivile uyabuyela bathi phumphindela uyolala uthi makabuya uthi hayi man ake uphendule uthi yebo Nkosi ngikuvile salukhuluma angathi mina Almighty God kuthi ngabe wena uyayiva lento
Ya, kuthi mayifika nje. Hayi man, kuva kunemandla. Hayi nalo sibukele uyasizwa. Yeah. Ya, nalabo abalalele ngendlebe abafana nami nawo bayasizwa nabo. Sikhuluma ngamandla kunemandla ekuveni. Ukhona lokukholwa, kuletha lokukholwa. Kunetinto letintshintsha ekukholweni. Vanile inkinga sihamba siva into letiningi. Yeah. Sihluleke ukuva lento yakho. Kanti khona lento emele kunento sivulise enebhuthisilelo uma uhleli ungumuntu man maphimbo mabili kunaleli likhuluma kancane ake uvisisile yona eleliyakhutha etimeni ukufike ulive likhulume kancane lithi hayi man ungayendi lento yekela lezi yenda uvelele lincane ya utaliva ukuthi lento liyaphila uyayibona but hayi ungikhumbuza lelizwi leli likhuluma ukuthi ngimile ngasemnyango ngiyanqonqotha lo yivako hey angathi vula uthi mangitongena ngitawuhlala ngidle nawe but abantu abafuna ukuvula yazi ukudla nale ndoda kumnandi kakhulu ngokuzwa nje hey ngekuva uzwe le nokho ukuthi nayi seyanokha le nokho iyanqonqotha mengasemnyango vula ngene uma utokhumbula naleli verse lapha likhuluma ngeThinobi lelisho Mateyu 25 lithi letintombi betilinze betilinze umyeni ene betingathi ukuthi lo myeni utawufika sikhatsini tithi kwathi ekhasi nobusuku beva umsindo kuthi nayi le ndvodza yedwa seyikhona lithi beva indoda yamandla indvodza yemandla beva kuyawusha beva umoya ngekuzwa kwabo lithi bavuka hayi kabi nalokuzwa manje inkinga isekuveni uma utawuva lemvo vanlemvo yasimakazi yizwa yekela khamba uvele letinye izinto ake uvele into yaNkulunkulu lithi uma beva lithi bavuka bakhanyisa bakhanyisa tibantawo lezi zinamafutha leti nemafutha ngabe unawo yini umnyaka lo mngaka ushikaneka le usuku nemini ngabe siyavutha indisakho sibani uvani wena ngabe siyavakala lesakho sibani ukuthi khona lokukhona yini hayi amandla phezulu kwamandla asekuveni but prince amandla phezulu uma utawuva lento itawuphila uzokholwa uzokholwa uma utawuva le ngoba lokukholwa kuvela lapha ekuzweni wayibona leli mbotho uma ithi ngekufa kwenkosi uziya kunento le wayiva uyiva ekufeni kwenkosi uziya kunebandla labaphendukako batshintsha izinto kutshintsha ngisho nalo longa hayi but prince bekuyini lo ngoba ngempela ngokuzwa unemandla sakholwa nje salandwa ngamanye amazwi akhulunywa kithi salandwa uma ukhumbula kahle but prince la walandwa khona la usuka khona uma ukhumbula lemveni le kungabathi uma ngiqabanga emuva iyavuka indungisho ivuswa yini ngilelivi